आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran pau pajari ahanbada maruoiba pau मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान हाइरी अनौब सरकार असि मियामगी वाकतसिंग थबक तो ओंथोकपा ngamba सेंजा थुमजा लैतबा मियामगी लेंगाक अमा सोइदना ओहेनगनी जस्टिस कमिटी मणिपुर के चेयरमैन जॉयचंद्र कोंथौजमना हाइरी ब्रिटिश सिंग लान सोनखिब लानफमसिंगदा निंगसिंग खुबम नौना सेमगुटपगी थबक चथबा हौरे इम्फाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर दा हयेंग मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान सरुक यादुना मालेमगी नुपीगी नमित पालन थौरम पांगथोकनी राज्य के हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर डॉक्टर एन हेमंत कुमार नाहारी जन औषधि की मगुन लैबा अहोंग हिदाकसिंग सिजनबदा चिंगननिंगाई अमत लैते अमसुंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नाहारी सरकार असिना ट्राइबल मियांगी पुंसी महिंग फगतहनबगिदमक तोंगान तोंगानबा थौरांगसिंग पाइखतली मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान नाहारी अनौब सरकार असि मियामगी वाकतसिंग थबकतो ओंथोकपा ngamba सेंजा थुमजा लैतबा मियामगी लेंगाक अमा सोइदना ओहेनगनी इम्फाल लैबा मुख्यमंत्री के सेक्रेटरिएट ngasi पांगथोकपा राज्य मंत्रिमंडल की मिफम लोरब तुंगदा श्री खेमचाना फोंगदोकपा वारोलमदा हाई ngasi gi mifam aduna laingak sasan gi thabak hena fagat hana wafam kaya gi matangda kumna khanane neki madugi manungda laingak sasan gi thabak hena fagat hana batangai fedana pahit kadaba thabak thorum sing amasung miyam gi aifa thorang amasung sakut thorang sing hena mapung phana paket pangamna naba wafam sing khanaki सरकार असिना मियाम के दमक थबक तो ओंथोकनी हाइना थाजब पीखिब सिंग अदु सोइदना पांगथोकप ngamnaba मखा ताना होनखिगनी हाइनासु मुख्यमंत्री ना फोंगदोखि मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान ngasi singamai chinga chingda kaduna ima chinga lairembi gi mafamda khurumduna राज्य सिदा शांति तंगदु लैताब मसुंग कांगलुप मसल gi marakta amaga amaga थाजनबा हेंगत हननबा थौनी ख्रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना चौखुटलब भारत अमा ओहननब संगसिलिब खोंजंग सरुक मोइना मणिपुर बुसु चौखुटलब राज्य अमा ओहननब मुख्यमंत्री ना थौनीखि अमरोमदा यूनाइटेड नागा काउंसिल की प्रेसिडेंट एनजी लोरहोन लुसिंग मिहुत कांगबु अमना मुख्यमंत्री युमनाम खेमसालगा इन्फाल लैब महाके सेक्रेटरिएट ngasi उनखरे उनबदुदा उप मुख्यमंत्री लोसिडी खोसु सरुक याखि मिहुत कांगबु दगु उनबदा मणिपुर शांति तंगदु लैताब मसुंग महौसागी फिवम हंजिलकना होनबदा पांगबा याव मटेंगसिंग पांगबिनबा मुख्यमंत्री ना फोंगदोखि जस्टिस कमिटी ऑन एंग्लो मणिपुरी वॉर 1891 Martyrs and Freedom Fighters of Kanglai Fak Manipur ge Nipan Shubha Common Thorum ngasi Imphal gi Major Kundalaiba Manipur Press Club ta pangthokre Thormodu da saruk yakiba Justice Committee Manipur gi Chairman Joychandra Konthokjam hai committee asina Anglo Manipuri land da British Singaland sonakhibalan phamsing naungna semgutuna horukliba mirol singda ningthina khanghanana bohonari masigi saruk moina Thobal athokpom gi lan pham ningsing kubam semgut pahore masigi mathakta tongjai maril gi lan phamsu semgut na bakkan honari kakching gi manau singda laiba lan pham dasu nung yungduna semgut na thorang tauri mahangna hai manipur ge saktam ngak senduna thambiramba masung thamna na bohona bada thawaina pontha pikhiba athaubu ipa ipu singu ningsing baibasi masa masu oihori bai khoigi tangai fadraba thodang amani justice committee na kanaba resource team ama thamduna athaubu ipa ipu singi khongul libagi thabak chathari हौजुक फाउबदा थिजनबदगी एंग्लो मणिपुरी लांड सरक याखिबा मियोय चाम यांखैरो मसक खंगदोक ngamle श्री जॉयचंद्रन हाई अखोय हौजुजी थवाल अतोपनि लांफम सेंकोली अदुगा अखोय दोंजल मरिंगी लांफम सेंकोल अनबगी देमक्ता मरि लेनबा सिंगा अखोय ताना दन तिनदन लोरे अदुगा हौजी अखोय मफम अहुमदा नुंग युननबगी देमक्ता अखोयना सेम साबा हौजरे खोंजोगी टेंगो लांफाकी देमक्ता अखोय नुंग युननबगी देमक्ता इ न सेम साबा लोसले अदुगा काचिंगी मनाउचिंगी लांफोंगिसु अखोय नुंग युननबगी देमक्ता अखोय सेम साबा लोरे अदुगा थवाल अथोपगी लांफोंसु नुंग युननबा हायना मरि लेनबो अथॉरिटी सिंगा तिनदन तानदना लई Thormoduda Indigenous Peoples Forum Manipur के Chief Advisor Asang Kasar Imphal Times के editor Rinku Khumukcham Moirang College की principal Dr. Raisuddin Saik Aimol Tribe Union Manipur के advisor CS Lalpu Aimol Masung Com Union Manipur के president Sarto Ahau Com Sarukyaaki मालेम नुपी की नमित हायेंग सोशल वेलफेयर विभाग ने सिंधु इम्फाल की पैलेस कंपाउंड लाइबा सिटी कन्वेंशन सेंटर द पांगथोक लगनी थौरमदुदा मुख्यमंत्री युमनाम खेमसान सिंह सरुक यागनी
Amaromda Manipur State Commission for Women amasung National Commission for Women na malemgi nupi gi numit thorong mari lenana tha asigi mapandagi tarahumdai phauba mahajanna sunwai pangthokani hairi thoromasi jila manga Imphal West, Imphal East, Thoubal, Tengnoupol amasung Chandel pangthokani numit mangani chupna chathagadaba thoromasina nupi singi mathakta chathaba miyot minai ga mari lenana thangalakpa wakat sing tagani wakat sing adugi matangda athu matamda lakhotpa yaba thabak sing lokhatnabasu honagani Paugi marak thatna ateno break ama. Caesar Hospitals Langolna Lagliba March ki tarik Nepal Nomaizing Numit International Women's Day Lisingani Kuntaruk ka mari lainana ayuk pung tara dagi nungtil pung ama phauba 1 day free gynecology checkup camp pangthok jagadauri numit asida miyam na consultant gynecologist Dr. Depentiga unaduna lem na layang bagi khudong chabasu leijagani loinana investigations medicines amadi mari lainaba procedures singda 10% concession su pijagani khudong chaba asi lawinabagi damak mobile number 9007900794 amadi Caesar Hospitals da pau phaubiru Tabiriba Pawasi Akaswani Imphal dagini. Rajya Health Services ki Director Dr. N. Hemant Kumar Nahari Jana Aushadi ki magun laiba madi ahong mohidak sing sizinabada chingnaningai amata laite. Pharmaceutical and Medical Devices Bureau of India na sinduna sayola machum na satharakpa Nipan Suba Jana Aushadi Divas ki thorum ngasi Imphal Classic Glande da loisin kray. Loisin bagi thormadu da saruk yaraduna Dr. Hemant Kumar Nahai Jana Aushadi Kendra Singda tongan ba hidak makhal singani amasung surgical item sahumlom phanglei. Manipur gomba awa anagi thodok yamna toina thokpulamda masida ahongmo mamalda phangli hidak sing laiba asi yamna phaba khongthang amani. Mahan hai jana aushadi hidak sing asi mamal hongmun marmoiduna kanagumba singna hidak asigi magun suna yaurum loidra haina singnaba phawriba du aran mani masida fangalebe hidak sing asi mari lainaba authority na ningthina sangyeng tawrubu matungda miyamda yonba yare haiduna pirakpa hidak sing aktani Doctor singna irakpa hidak sing aduga masal manaba jana aushadi kendra gi hidak sing leiduna sijinabi yai masina hidak leibada sel yamna chading tawriba du hanthan mangamgani Dr. Hemant Kumar Nahai Pina sa the Gigorina, Guli, the Gigorina, Capri, Loyal Sea, certified to honor of what is it in Aduna, high production sea, as a destination of you, Aduga, say all of the pocket money, say, Marina chronic disease, my am Zigi, drink over the am, look exhausted. Aduna, Sigi, Possi, affordable, where Agadi, all the pocket set over Namgani, Aduga Sakara, those who saving to money, saving the wise, if future will grow there. Adana, relying the rich and program, which part of the new idea. As a public servant, we are also trying to boost up our public sector, health sector. Thormadu saruk yakiba Janims ki Medical Superintendent Dr. K.S. Lokesor Singh Nahai sel thungi awaba mayuk nariba miyo singna hidak langthak leibada kudong chahnabagidamak sarkarna jana ausadi kendra sing hangdokpani. Miyamna kendra sing asidagi hidak langthak leibiduna kudong chaba sing lawinabasu mahakna appeal tawki. Thormaduda tongan ba jana aushadi kendra mangada manamatum piduna puning thawatki. Oinam kendra gi hanagi MLA Laisram Radha Kishore na hairi Manipur da miyam gi anubu sarkar ma lakpadagi singa masung tampak ki lam singda ahongba kharadi lakpa ure. Yauksung Sports ka mari lenana ngasi Bishnupur jila gi kainogda pangtokpa thormamada Sri Radha Kishore na hai Yauksung matamda sel khaiba madi tongan ba Yauksung ka mari lenaba thabak singda yauromba laishabi madi mau singna Yauksung Sports da saruk yarakpasi afaba khongthang amani Horukliba naharul singna masama upana thaksi khasi leina masung mama lebak punungsiba miyoi amamam oina na bohanagadamani Manipur dagi haukiba ariba masana amasu oiriba sagol kangjai polo si hena sakut handuna Manipur bu malemda hena saktak pungamna na bohanarasi Sri Radha Kishore na hai Manipur Lariba, Maroina, Hagulaliba, Nahasing Sida, Apple Tonging Badi, Equi Yanhamada, Haksang Paba, Wakal Paba, Lepak Ningba, Discipline Labor Dugumba, Jatima, Lepagamo Hensi, Loinana, Manipur Yellow with the Gilaklava, Sagol Kangje Haiba, Masana say, Nasidi Equi, Manipur Yokapumatam, where Maramdi, Equi put Saktaka the Pasipoloni, Pitribida, Maramasina, Pologi, Masana, Loinana, Polos Yokapahiba say, Equi, Amatangaraba, Todane. Bharat Lanmi gi Spear Corps na Sinduna Sanapati Jila gi Karongda ex-serviceman rally ama pangthokre. Thormadu da saruk yakiba Spear Corps gi GOC Lieutenant General Abhijit S. Pendarkar na hai thabakta gi potharba Lanmi gi miyosingbu masam o phana masung nungai na lehenna bagi pandamda ex-serviceman rally asi pangthokpani.
थौरमदुदा रेड शिल्ड डिवीजन की जीओसी मेजर जनरल सुबानकर बाशु याउना लानमी की मकोक थोंबा ऑफिसर कया सरुक याखी लानमी अमसुंग असम राइफल्स की थबक ते पोथारबा एक्स सर्विसमैन सनिपन यांखैरोम थौरमदुदा सरुक याखी ऑपरेशन सद्भावना की मखादा असम राइफल्स ने सिंधुना मणिपुर के सटखिबा नेशनल इंटीग्रेशन टूर द सरुक याखिबा नहारोल सिंह असी तिरुवनंतपुरम यौखरे IGR साउथ की पाउन हाई मखोइना केरला के लोक भवन दा राज्यपाल के उनखी अमसुंग नाफियर म्यूजियम जू श्री चित्रा आर्ट गैलरी अमसुंग विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर दसु चत्तुना यंखी अमरोमदा असम राइफल्स ने ngasi सोरासानपुर जिला के हियांगतम लमकादा लेमना लैंगबगी कैम अमा पांगथोखरे मदुदा मियोय 993 लोम लायंकी हाइरी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट मार्शल ओइना थौपुरम्बा इम्फाल वेस्ट जिला की उरिपोक याम्बेम लैकाइदगी ब्रह्मचारी मयुम देवव्रत शर्मा हौकिबा थासिगी मंगादा लैखिदबदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ना अवाब फोंदोपगी मिफम अमा पांगथोखरे थौरमदुदा सरुक याखिबसिंगना मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना लैखिद्रबगी मफमदै काई खुमनबा उठकी महांगना लैखिदबदा इमुंग मनुंगना नंगहौरिबा अवाबदा एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन असिना सरुक याजरी हाइरी आकाशवाणी इम्फाल की पाउ ताबिरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाइरी सरकार असिना ट्राइबल मियाम की पुंसी महिंग फगनहनबगीदमक तोंगान तोंगान थौरांग सिंह पाइखटली ट्राइबल सिंह महौसादगी लैजरक्लब नाट अमसुंग संस्कृति योंखटबगीदमक सरकार होनरी राष्ट्रपति नोंसु बेंगोल की दार्जिलिंग पांगथोकपा मापन सुबह संताल कन्फरेंस वांगांगलदुना हाई संताल की महौसादगी लैजरक्लब चनबिसिंग असिदा अकोइबगी फिबम काहिंदना अमतोइना शांति ओइना लेमिनबगी वाखलोन याउरी Transforming Agriculture Extension Education and Advisory Service System in Northeast India Policy Perspectives for Bixit Bharat Listening in Putar Haiba Workshop Ama Nasidagi Meghalagi Umiyad Dahokre Central Agricultural University Imphal na ICR Atari John 7 Umiyam Amashung John 6 Guwahati ga punasin with Thoromasi Hayang Pau Pangtokani Workshop asida tongan tona hum sing de lakpa experts sing academicians sing amasung stakeholders sing na saruk yari Civil Aviation Mantri Ram Mohan Naidu na Bengaluru dangasi Airbus India Technology Center ama video conferencing kuthang da hogdokre Sri Naidu na haileba asi Global Capability Center sing hub ama oina malem na sak khangakli Hauzik sanabagi pau Khangembam James tagi Manipur Kang Association की मीटिंग मखादा श्री श्री गोपाल देव अमसुंग या स्कूल कांखुटना सिंधुना अहुम सुबा कक्सिंग ताबम कुंजबी शर्मा अमसुंग कुमारी अमिता देवी मेमोरियल लीग कम नॉकआउट केंद्र वाइज कांग टूर्नामेंट लिसिंग अनि कुंतरुक हयेंगदगी श्री श्री गोपाल देव मंडप या स्कूल कांगसंग दा हौरगनी टूर्नामेंट असी कक्सिंग ताबम अजित कुमार शर्मा अमसुंग इमुंग मनुंग नकटपनी हौदोपगी थरमदा मणिपुर सरकार की टैक्सेशन की जॉइंट कमिश्नर युमनाम इंद्र कुमार सिंह ना अथोई बमिथुंग आकाशवाणी इम्फाल की असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज थोक्सोम जोगेंद्रजीत ना अथोईबा लिंगबिरकपा अमसुंग या स्कूल कांखुट की प्रेसिडेंट लाइमयुम ब्रजमणि शर्मा मिफम मपु ओइगनी ट्रामरीरक सुबा इंटर डिस्ट्रिक्ट कंगलैपाक फुटबॉल ट्रॉफी की ngasi सानखिबा मैच ता IWDFA na DFA Thabalbu Panjil ani Sinoda Thoikre Kanglaipak Students Association na sinduna sathariba Inter Students Organization Invitation Football Tournament ki ngasi sanekiba match ta KSA na MSF pu Panjil ani amada thoikre ICC Men's T20 World Cup lisingani kuntar ki final da Bharat amasung New Zealand thengnargani final match Ahmedabad ki Narendra Modi Stadium da hayeng numidang pung 3 tagi hawgani Kiran अरोइबदा मरुएव पाउ अमोहन्ना मुख्यमंत्री युमनाम खेमचाना हाइरी अनौब सरकार असि मियामगी वाकतसिंग थबक तोंथोकपा ngamba संजा थुमजा लैतबा मियामगी लेंगाक अमा सोइदना ओहेनगनी जस्टिस कमिटी मणिपुर की चेयरमैन जयचंद्र कोंथौजमना हाइरी ब्रिटिश सिंग लान सोना की बलान फमसिंगदा निंगसिंग खुबम नौना सेमगतपगी थबक चथबा हौरे इम्फाल की सिटी कन्वेंशन सेंटर दा हयेंग मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान सरुक यादुना मालेम की नुपी की निमित पालन थौरम पांगथोकनी राज्य के हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर डॉक्टर एन हेमंत कुमार नाहाइरी जन औषधि की मगुल लैबा अहोंग हिदाक सिंह सिजनबदा चिंगननिंगाई अमत लैते अमसुंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नाहाइरी सरकार असिना ट्राइबल मियाम की पुंसी महिंग फगरहनबगीदमक तोंगान तोंगान थौरांग सिंह पाइखटली पाउ लोइजरे